Ole tuan ni tayo. Ole tayo na yung Tala Faamisionare. Ole Tala Faamisionare is how my dad ule o Kini. Ika ay tula na Tala ile tayo titile ino yamele. Ole au tula na Tala. Ola mole atua. Kami na wala ina tayo titile yung mele Kenya. Ito tuli. Wa maluyo na matua a o pepe lama. Sa tausia no oia, ele usolo na tama. Kamay umana na ako ay ave mele ile hauma. Masaralo lo tama itai ne yo mele ile hauma na malo. Kamay awalo ay ile tenge ne to tono ne hauma. Sa le mana malama oia itala lo fai mai ile fai hauma. Mai o oso fai mana le fia hauma le tenge. Mai sana na na tama. Mai sana na ako. E avere tama itai nei ise a onga e a onga i tama i tutuli ai be tai e fiu ese a onga nei mau mai se tasi aso sa umi se tai ni o sa ile ankos ele ankon nei o mele se a onga moi sa mau ne a onga ai pangale e ese le tama tale a onga ole toi ina nei wana oia o se fai fa ato anga e fai na tonga sanga sama pele mana tole toi ina ele ngafa tia ya ko na totongi le pili o mele e o fo le tau singo si o ai wale mo fai ona o sa ile mai se me e fa fanga i la to pa mai ise tasi ya fiafi sa o ai le mana na anko i se fono tanga lo fai le ken pa mai sa tino tino mai fai fi au ya mele sa ia fai lo ile toi ina ne ave le tene ile a onga le kalesia sofito e ai le la to wasinga mo tamenti tuli sala mama le fia le toina a le fala blank foi e fai la wasima malo o le la to fai ma no fuanga lo fai le ya fa mai sala lo le toina ne wa fa ta wa tu sa ina ia fa pe ona ma wa le pili a onga le te ma fe so ani mo lo na pase se le pas sana na la pale toi ina le nei ina ia lucio na profile ile a onga mai o le pase se o mele wa no le a onga mai o tau no mele le a onga sa fa fe lo ai mai la o ele pule a onga sa tala lo le pule a onga i toi ina mafai ai awa e te popole i le pilio le tene po ana mea a onga sa fa tau fa le tene no na anko ma o la mona na fia o maua na o e tutuli e pe o ia e te tono le a onga o tele fo ia na mea ai o ai mai o tai au e feanga le a onga e mua na whaile ta talo whatoha a matai lea o le a onga o na mona i lama le fia o le teni whai mai o lana mau lama e se fia i ai o le yoane le e tolu whai e koe sifuru ma le ono a wā ua whaapea lama na ufu mai o le atua le lalani o ia au na mai e lona tali i tō tasi ina ia le whanu se tasi whaatua i a te ia a ia maua e ia le ona i whaamau mai o mapai atu le tausanga mua o mapai atu foi le tausanga lona lua o uma atu foi le tausanga lona tolu sai loa i mele le alofo le tua o ia toi mana tu ngati lona o lana tu ai sai ai o tali tonu o ia i le haka le le tua i ate ia o foa ia toi le tua i ate ia le aonga o ia i loa foi o le amanu ia lona lumana o ia filifili le atu o mātoro na loto i le atua e ana le baptiso ina o ia sa mai le tala mele i le pule a uma o le a o wali o te ola mo le atua e ono tau sanga na ona i le tu mai ta ene o mele o tu u mātoro na ona i le atua e fia lana o ia i whai tautu spa ia ma sa umia la e fia o ia i la uma e winga ia i su mono na toi fio mai matatala le whaanongo i lato o e ala lupa ia Yesu. Whai mai le tala mene, e ui ina o tutuli o te le lango na ina serena, ai sa o lango na ina atu Yesu. O sa mai ina o lau tau lango le se fulu ma le tolu sa pati, e mana o mia le whawisi ai, ni a o man no futu mau, mo na i tomaiti. Ma ia whapea pa ina whawisi ai i mukuka, le sa ni ai mea ai mo i lato, o tato Tala Faamisionare na nei tai au pa mania mai le tua.